Cihana me yani dünya me çend sal beri û çawa çêbû. Piştî ku çêbû di çi rewşê de bû. Roj, heyv û cihana me çawa gihîştin hev. Avên ku îro derya û okyanusên me jê çêbûne ji ku hatin. Oksîjena ku îro em hilmê digirin û bi saya wê dijîn çawa çêbû. Heke hûn bersivê va pirsa merak dikin, rajin çayek xwe, qehwek xwe û li vê vîdyoya me temaşe bikin. û dema ku we temaşe kir, heger pirsî ket serê we, hûn karin li şîroveya binivîsînin em ê bersiv bidin. û heke we vîdyo ecîban ji kerema xwe biecibînin û li derdorê xwe parve bikin ku mirovê me jê îstîfade bikin. Di destpêkê de her tişt toz bû. Paşê xweliya stêrkan hat, piştre jî xewnek pêk hat. Gêrstêrkeke şîn. Reqsa kozmîk, mîrateya stêrkekê. Beriya 4.6 milyar salan li quncikeke galaksiya rêya Kadizê stêrkek mir. Elementê ku bi teqîn û supernova bela wî derdorê bûn, ewrekî mezin ê gaz û tozê çêkirin. Ev ewrê toz û gazê ket bin bandora hêza erdkêşanê û li hev civiya. Bû girseyek mezin û wekê fetlonekekê li dora xwe zîvirî. Ev ewr piranî ji hîdrojen û hinekî jî ji helyûmê pêk dihat. Di noxteyekê de ev ewr di bin giraniya xwe de dest bi hilweşînê kir. Dema hilweşîya hat guvaştin, germ bû û di navenda wê de navikek pir germ û tîr çêbû. Ev navik ew qas germ bû ku atomên hîdrojenê tevlî hev bûn û bûn helyûm. Di dema vê tevlî hevbûnê de enerjiyeke ecêb derkete holê. Tişta ku rêlê vekir roja me bibiriqe jî ev bû. Ji wê gavê ve roja me vê enerjiyê wek ronahî û germahiyê ji me re dişîne. Yanî roj di rastiyê de wek gogeke mezin a enerjiyê ye. Lê roj bi tenê jî dayîk nebû. Daringa ango maddeya ku li dora wê dizîvirin jî tovên kozmîk ên biçûktir çêkirin. Yek ji vana jî wê çarenûsa cîhana me binivîsan da. Gerdûn ji tozên biçûk afirandina cîhanên mezin hez dike. Serdema agir, pitikek di nav deryayên agir de. Piştî 100 milyon salan bi çêbûna rojê, derdora 4.5 milyar sal berê, cîhanê ji daringên ango maddeyên ku li dora rojê dizîvirin dest bi şêwegirtinê kir. Li dora rojê giloverek pêşgêrstêrkî a mezin dizîvirî. Fitlonekek dêwase ku ji perçeyên toz, kevir û qeşayan pêk dihat. Ev gilor cihê ji dayîkbûna gêrstêrkan bû. Lê wê ev ji dayîkbûn bêêş nebûye. Ji tozan ber bi gomeyan, ji gomeyan ber bi gêrstêrkan. Di destpêkê de her tişt biçûk bû. Perçeyên tozê yên mikroskobîk bi hêzên elektrostatik ve bihev vezeliqîn û hebikên bi mezinahiya milîmetreyî çêkirin. Ev hebik li hev ketin û mezin bûn kevir. Kevir li hev ketin û wergeriyan gomeyan û gome jî bihev vezeliqîn wergeriyan pêşgêrstêrkan. Gelek pêşgêrstêrkên biçûk dema li dora rojê dizîvirîn li hev diqelibîn û li gel hin ji wan parçe dibûn, hinên din jî bihev dikeliyan û mezintir dibûn. Yên ku giraniya xwe zêde kirin saxman, yên ku winda kirin perçe bûn. Cîhana me ya ciwan di nav vê tundî û kaosê de bi vî awayî jî dayîk bû. Gomeyên ezmanî ango meteor bi ser de bariyan û ser rûyê wê bi çemên ji agir ê mîna dojehê hatibûn xumandin. Di atmosfera wê de oksîjen tune bû. Tenê gazên wekî karbondioksîd, metan, amonyak û sülfürê hebûn. Paşê tayê hat. Derdora 4.5 milyar sal berê ev cismê ezmaniyê bi qasî Marsê ji kêlekê ve li cîhana me ket. Vê lêketinê heyva me afirand û çerxa cîhanê xwar kir. Vê xwarbûnê demsal afirandin
و هر وها کش و وکش آنگو مدجزیر بریکو پیکر و آلیکاری دا کو شیوگرتنا اوکیانوسین پیشین چه ببه. وی لحف قلباندنا دیواسه نتنی حیوام آفراند، ناوکک دولمند آج آلی حسن و دولمند جی دیاری جیهانه کر. اف ناوک ایروژی چافکانیا مرتالا میا مانیتیک کو مجدیریجن روژین زیاندار دپاریزه. جارنان دربک ریا پیش روژه ودکه. هلما ساربوی چیبونا اوکیانوسان و اتمسفری. بریا 4.4 میلیارد سالان پیواجوی جیهان یا جمدین دست بکر. دریاین آگر حشک بون و قالک پیشین چه بو. لی او هین جیهانه که مری بو. ده اتمسفر آویده هین گازین جهری هبون و آف تونه بو. لی پر نچو و ازمان دست بگیری کر. ولقانان کلدومانا آوی رشان در دوره و ازمان به اورین رش استور هاته دا گرتن. بارانین بیر آوستان کو میلیونان سالان دوام کرن روی ارده دان بر لیدانی. اوکیانوسین پیشین چیبون لی آو هین نزلال بو. آوین جیهانه نتنی جبارانی هاتن. استروئیدین قشایی و دوفستیرکین جی فضای هاتن جی بشتاری دن خزنه آوی یا گیرستیرکامه. یعنی بشک جی اوکیانوسین ما براستی جی دیاری یک جنافستیرکانه. ده دسپیکه ده جبرکو جی آلی حسن و دولمنس بو هلسور بو. به دمیر دما کیمیای دریای گوهری هیدی رنگی خوی شینگرد. شوربونا اوکیانوسان به ارزیون و جهوچرینا مینرالان چی بو. گیرستیرکک دما با آویت ششتون رنگی خوی راستین دبینه. دلی کور بوینا پارزمین و لوحایان. بریا جنیا. به دمیر اف پارزمین پرچه بو. گهیشت هف و دیسا جهف قطیا. هر کو تکتونیکا لوحایان تف گریا چیا بلند بون و اوکیانوس فره بون. لی پرسگیری که کبو. هین اکسیژن تونه بو. جیهان وقتایری آن کبو کو جخولی خواه جدایک دبو. هر هلوشینه او خوشکتر دکر. چروسینک دتاریه ده دریه جیانه. بریا 4 میلیارد سالان لبین اوکیانوسان جی تشتکی آورته ده قومی. پاجین هیدروترمال جالی مینرالان و انرژی و دولمنت بون. دوان آوین گرم ده مولکولین ارگانیک ام پیشین چه بون. کربون زنجیر هونند. اسیدین امینو گریدانین خوین پیشین چه کرن. مولکولین وکه رنه آ دست بخوا کپی کرنه کرن. جیهان جرباندن خویا بیوکیمیایی پیشین چه دکر. لیهین زندی تونه بون. تنه هیویک بندواریه که بو. جارنان گردون رزقا پیشی هلبسته که داتینه ین مایی دم دنویسه. رنگ ازمان شورش اکسیژنی. بریا 2 میلیارد و نیف سالان یک جگوهرین هری دراماتیک ده دیروکا جیهانی ده چه بو. آل گنشین و کسک فوتوزنتز کپش کرن. وان ارگانیزماین بچوک دست به خرچ کرنا کربون دی اکسید و هلبرینا اکسیژن کرن. لی اکسیژن و دمه گازه که به جهر بو. دما ده اتمسفری ده دست به کمبونه کر قرکرنا گرسایی یا پیشین آنی. پرانی ارگانیزماین آنائروبیک مرن. اکسیژن کج آلی وان زندیم بچوک و هات چکرین به دمیره لقات جورین این اتمسفری طبقه اوزون آواکر. و طبقه وک قرمه که روژه دست به پاراستنا جیهان جتیره جن زیاندار کر. به وی آوایی و ده پیش روژه ده جیان شانسا درکتنا جکوراهی اوکیانوسان بر به بجاهیه و بدیتا. لیویه که هر وها دریه هلمگرتنا با اکسیژن جیوه کر. اکسیژن اتمسفر گوهراند و ازمان شین درخسته هوله.
çêbûna rastîn a cîhanê dema ku hîn bûyê çawa hilm bikişîne dest pê kir. Tevahiya van kaos, teqîn û felaketan tenê amadekariya dikekê bû. Niha wê rûpeleke nû ya vê çîrokê vebe. Şaneyên ango hücreyên pêşîn wê çêbibin. DNA wê pistepistê koda xwe bibêje. Vê rêwîtiya dirêj de her felaketek wergeriya firsendekê. Her qirîz jî bû mucîzeyek. Çîroka cîhanê nîşanî me dide ku carinan tiştê herî xweşik di encama guherînên herî zehmet de derdikevin holê. Ji bîr neke, tu jî hevokeke vê çîrokê ye. Tu encama mucîzeyên milyaran salan a xweliya stêrkekê yî. Lê ev yek çîrokeke din a vîdyoyeke din.